Khotso bana ba papa, khotso batho ba ratwa ke ntate Modimo. Ke Gogo Manzini ka mo zone 3 ka mo Sebokeng. Bana ba papa, ke na le mantswe fela a makgutshwane, ke rata ho bua ka taba e leng hore rena re le batho re a etsa. Ke ponelo ya ka fela, empa ke batla ho ilo kgalema motho o mong ka shekole. Ke a tseba hore mo kileng wa nyalwa teng Samma a sanka ba o rata. Ke a tseba hore le diskuisa tsa hao le mo o jolang teng a sanka ba o rata. Mamela bosihong bona ha ke o jwetsa lentswe ke le reng. Hore ba o ratile, hore ba o tshwere ka tsela e jwang. Hobaneng nna ke le makoti a motjha, ke le makoti heno, o batla ho ntreat-a ka tsela e bileng ba o treat-a ka yona before. Hobaneng ka lebaka la hore wena o hlotswe ke lenyalo, o tlamehile o nketse hore ke tle ke be botlhoko mahareng haka le ngwaneno kampo abuti wa hao, yena ya nyetseng. Di-squeezer, ke bua le di-squeezer. Di-squeezer we le re sotlelang. Eya, ha ke ngwana mma hao hore o tlo o sotlane le moya wa ka. Eya, ha ke wena ha ona taba o sang rate, empa ngwaneno kampo abuti wa hao ke yena ang ratang, ke nna le yena re ratanang. Wena o kena kae tabeng tsa ka le yena? Ke bua le di-squeezer bosihong ba kasheko. Di-squeezer a re tlohelleng mekgwa re etsang. Hosane o tlebe o na le ba hao bana, o batla hore ana le ngwana hao ka tsela o treatang ngwana Modimo ka yona. O batla hore le bana ba hao ba ilo treatiwa seka ka mo wena o ntreatang ka teng ke le makoti wa heno. Ke bua le di-squeezer. Di-squeezer di batla o laela metse ya boabuti wa tsona. Di-squeezer di batla ho kena merero e sa batlameng, ebe ba kene le ka hara di-salary tsa hore ka re ho hola abuti wa hae nna ke sebetse. Mamela squeezer, o ska kena lapa la ka bohare. Ha ne re fere yana o ne o se iko le ka hara ditjhelete le ka hara di-salary, o ska ba wa kena hobane ha yo batle. Wena tsa mo kena taba tsa hao, o lokisa taba tsa hao le motse wa hao, kampo batla lenyalo la hao lo tla kenang ka hara di-salary ka moteng. O tlohelle nna le ngwaneno kampo nna le abuti wa hao, re tswelle ka lerato la rena. Hore ke motshware ka tsela e jwang? O tla di kena haeba ha ka motshwara hantle, o tla di kena haeba ha ke khone ho dula stele. O tla o mpotsa hore hobaneng squeezer o sa dule stele, hobaneng ngwaneso o walla ka wena. Mara ngwaneno ha le ka nna, ke nna ke llang ka di-squeezer tsa hae. Ke lla ka di-squeezer. Bo ausi ba re ba fitlhelang ba re bona ke bo ausi ba batho ba ratanang le bona. Bo ausi ba re ba fitlhelang bona ba sa nyalwa ba tletse ka mo hae, ba batla hore rona re ba sebeletse. Sheba tsela ya hao ngwaneso. Haeba o squeezer se jwalo, kgutlela morao. E o tshwereng ha se yona. Ha e tlotla ho wena, dikeledi tsa ngwana wa Modimo ha di tlo kgutlela morao. Ha di tlo kgutlela morao, bana ba hao ba kotsing. Hobane e o etsang ho ngwana wa batho, o mmisang hore ke makoti, ke mosadi wa abuti wa hao kampo ke mosadi wa ngwaneno wa mosimane. Mamela, ha e tlo kgutlela ho wena. Modimo ha no feel that pain. O fa double pain ene e utlwa ke Modimo le badimo ba habo le dikeledi tsena di tsholla bosiu ka lebitso la hao. E bo fitlheletse o re ke mo winne. A ke ka re gona rona ba ha se mamma. Le rata o laola le mo ho sa tshwanelang teng. Khutla ngwaneso, wena o itsebang hore o squeezer sa motho o mong. Khutla ngwaneso, ntreate bana ka ngwaneno. Ha ke kena lapeng la heno, le ha ke ile hae ke tjhakile, ke ska re bentse ke ya melekong. Ke batla hore ke le hopole lapa la heno, ha ke kene ka hara lona ke le makoti. Ke batla ke hopole di-smile tsa lona le di-joke tsa lena, e seng bo pain ba lona le botlhoko ba lena.
o mo makoti o re mama wa ka molekane a hlokofala ke setse ba nyaka le dikoloi tse nna ke le yena re banneng le tsona ka boima ke setse ba re yane le yane ha ya o tshwanela e le hore nna ha nang kota bosiu le ne le kae ha ne ke mo kotisa bosiu hobane ke tlile ke le makoti ke tlile ka o kotisa ha ne ke mo bontsha hore ena nna ke tla ja papa le cabbage ke batla hore ena e be teng le ne le kae le tlo kena le re ka go shwele dilo tse wa di sa ntshwanela hobane ke nna ke ntseng hore di tla di be teng ha basadi ba bang ba ne ba ithabisa ka disalary tsa banna ba bona nna ke re molekane wa ka ke tla ja papa le cabbage ke tla ja papa le metsi re mpe re patelle sekoloto sena sa di-furniture tlatlenne ho be hotle ka hare ha le hae le ke le ahelang bana ba mona ha ne ke le ahela bana ba mona ke re ke le ahela di-squeezer a ke re ke le ahela bana ba di-squeezer ke le ahela bana ba nna ke tlo ba tsalang ka hara sene e mekenyetsweng ho yona a ke tsebela nkutlwa khutlela morao ngwana ko hae haeba o squeezer se jwalo ke kopo ke o kopa khutlela morao hobane o ikahelang yona a ke bana ba hao ba kgone ho dula ba kgone ho imamella ka hara lapa la teng hobane ngwana o dutse ka mohae nna ka re o dule heno a ka re ba ska o nyala batho ba o kopanang le bona ba o ba data a ka re ba ska o bona mamela a ke na molato bophelong ba hao hore wena o faitse ha kae hobaneng o tlameile o ntrite ka tsele maswe a ke na nqa le wena ntshware ska ngwaneno okay I understand o tla ntrita yang ska ngwaneno ka re le bana ba heno ha o khono ba trita hantle o ausi wa bona mara ha o bona ha le hore o ausi wa bona ke bo abuti a hao mara o nyaka hore bona ebe ka re wena moholo wa ba feta ha ba tlo mamela le se basadi ba bona le basadi ba bona ha ba lekane le wena a se ditheka tsa hao mara o batla ba buisa o ka re wena o moholo ho bona tlhokomela ngwaneso ha e tlo khutlela ho wena tlo ba bothata bana ba ko hae lena ba ke buang le lona bosigo mona ba ka shego ba tshwana le Gogo Manzini.Journey ba kentseng reng ba keneng ka hara di free skoto ba be ba fuwa mabitso nna lebitso la ka la bohadi ke Mmasechaba ba be ba fuwa ba relwa le mabitso a bohading ba bona e re kilo le botsa le ska ikena taba tsa bana ba motho ha ba tla o ba free and safe o ska ikena taba ya motho ha squeezer se tla se ho wena se re ngwaneso ka mpa abuti wa ka o re wa tseba keng ke rata o ka bitsa yena o e solve le yena ka hore nna ke tlo ba le tsenela ka hara lona hore le ha o sane ha o dutjekela ngwaneso e bo le siko bukeng ya ditaba o tsamaile hole le batho ba jwalo nna ke dula hole le batho ba jwalo ke tsamaila hole mara ha ke se tlhoka squeezer saka ke ya ho sona ke se tshwetse 1 le 4 le 7 di kopana ko 8 ene o tlo nkeletsa yona 1 4 le 7 ha qeta o yetsa ke dula hole ke dula mamela ha ke rate o dula hole mara ke dula hole ke le ka ho avoid hore a ntlwaele ha ke batle nna le ena re tlwaelane ha re ba kgotsi ha ka tlwaetsa tswalle ka mona le bona ke makoti ka mona ke tlilo kotisa ha ke batle ba ntlwaele ke dula hole le bona mara 1 le 4 le 7 di tlo kopana ho 8 ka nako ya teng ha re fetsa o etsa merero ya lapa ho fedi noma ho tla lefu noma ho tla eng ha re qeta ho fedile o mong le o mong a ye ha hae ha ke batle ba ntlwaele ke batla ba nne ba ntse ba mpitsa hore ke selehe jwalo ka ra ke re bo makoti re selege ke batla ho nnentse ho le jwalo mara nna ya ka pelo ha eno utlwa bohloko nna ya ka pelo e tshweu fela le ha ke ya ko bona ke a itokisa ka hare ho nna hore morena ke ya ko di squeezeng tsaka ke batla ho dula le bona fatshe ke ba botse 1 le 4 le 7 di kopana ko 8 and has no ba mphethela 8 ena e phethahala e ba 8 o molomong tswa ka tsela hae
ha ke batle manga ntwaele ha re ska twaela monna wa ka ke monna wa ka ene ha mamela nna a ke go kota nna o tla mamela le nna heso tlamile ba tsebe monna wa ka ke monna wa ka ka o kota nna ke tlo mamela yena he na re eya o ka nna tsamaya ke tla tsamaya ha re eya o ka mohatsaka ha o no yetsa ha ke no yetsa ha ke no tlola mola wa hae le gale cause le nna ke batla ha ke tlo re ena o no yetsa a mmamela bomakoti ba kotisang ba keneng ka dikgomo ba be ba peswa le ba re ke ba be ba I mean ebe ba peswa ebe ba peswa ebe ba rellwa le mabitso ba para seshweshwe ba peswa meetlo ya ka mo o nyetsweng ka moteng ngwana go gae mamela o ska kena taba tsa bana ba motho o tla sala o liwana o ska di kena ka nako ya mesebetsi etsa khotso fela le phethe 1 le 47 e kopane ko 8 ha sno ho fela o tswe tjena ba ska bona ba bone ana fela ba ske ba tseba hore ka mo ho jwang ka ha o le makoti nna ba ntse bo re ka mona ke jwang ka a wa ntse ba tseba ai ke leboga kwa a metlhahare a ke batle ba tsebe meno ka metlhahare a dutse jwang ke sure le ka mona ba tsebe hore ha ke na meno ka ha ke batle ba tlaele hore metlhahare ya ka e dutse jwang ke batla ba bone fela ana a ka mopile fela ne ke smile a nyane ha ke qeta ke tswa ditjeng ke ya haka mo holang sa ka seet jalo ska etsa hore disquisa tsa hao di be ba khotsi bao ha se ba khotsi bao batho bao a se bana ba heno batho bao mara ka nako ya merero e tlamileng re kopantshwe ka yona re tlo dula fatshe ra bontsha 1 le 4 le 7 di kopana ko 8 ka 8 is no phetahala nka beke ya hao ngwana go gae wa bona e back we henge mo o tsweletse o tse motho wa hao le tsamaya o tlo bona tlo thola khotso ka ra lapa le hobane ka mo kwa a ba tsebe setheo sa hao ba o tsebo tshefela nyane o tshese fela bopele bona ba be ba o botsa hore o selege nna ba re ke selege cause ke smile fela ke no re ke fedise ka re bothata keng ha ba tsebe mehlare ya ka hore ditswe jwa a ke nne le boskuisa ke a hlama no don't do that I'm just advising you don't do that ka re ha ba ka tseba mehlare ya hao ba tlo kena le ka ra pay ka hara salary ya monna hao ha ba ka tseba mehlare ya hao le motlanga sa o fan tšhelete o ska mathela o bona wa re ha mfa tšhelete o ekto ka re o file tšhelete o ekto ka re wa tseba keng wena bona o file tšhelete monna hao le right ska ba mathela o bona even le ba heno ska ya ho bona ba jwetsa e felle ka mona hane ba o rella lebitso o tlosise lebitso le ba o relletseng lona lo keneng ka lona ka hara lapa leo mara ha ke re tsamaya o ba lwantsha ho fetella ke re o ska di kena o mong hatla ho wena re o mong a re o re wa tseba nna taba ya tsabana ba motho di tla ntlhola gobane le nna tsa yeso di ampalla le nna tsa yeso di antlola jwale tsa batho ba bang ke ka di khona and how tsaya o ska tsaya hore ba bone mehlare ya hao seha go o tsheore o ba bone fela meno a hao ka pele ala ka mamhlare ba skebe ba tseba ka if ever ba sa tsebe a ke ba khono kena pakeng tsa hao le molekane wa hao nna ke makalla motho a reng bo ausi ba monnaka kampo bo abuti ba monnaka ba setseng ba etsang mamela kore o tshehile le bona over wa ba bontsha le lino la hao la mohlahare ska tsale di squeeze hore batle ba bone leino la hao la mohlahare smile le bona ka tsile lokile kopana le bona mo di kopanong tse le banteng ka ra lesika ha o tloa mo o dulelle kwa hole ba ska ba o tlwaela ha ba ka o tlwaela ke mo problem e tlo banteng ka re ba tlo batla o kena be ba kene le tabeng tsa hao le molekaneng wa hao
le motlhang a o shapileng le motlhang a o rwakileng ba re bila o rwaka o etsa nix wena no loketse o etswa sena le sena bothata ke gore bona ba face banyalong a bona bothata ke gore bona ke mafeto a ke di house number ba dutse ka maramalapa wena you are so lucky motho wa hao rile ka nyala ya ba bothata cause ba tseba gore card ya banka e dutse mona letsweleng card ya banka ya monna hao ba tseba gore e dutse mona matswele ha ona le fiber pa ka entshang a sa o jwetsa tlamela o jwetsa gore papa mama ke ntsha 50 cent ngwane so re ngwana ga gana dieta ha se morwalo wa rona ha le ko bo papa bona ke eng gore ba ba rekele dieta re kena kae rona ka lerato ke tla mo rekela ka ke mama lome ke tla mo rekela ka lerato laka mare seng ha ngwana ha wa ya di graduation malome tlameile ha bona gore ha ke batla o thusa ke tla re tla o thusa ha ona re hapeletsa ha ke batla o thusa ke tla o thusa ka morwalo wa hao ka re ke tseba gore wena o phese jwang kampo wena ho etsalang bophelong ba hao mara le tlola salary ya monna wa ka jwang le ka le re o tlhokofetse monna wa ka jwale tlamile le nkele ditho tse ntse nna ke itse papa ka ne le kae ha ne ke ja papa le cabbage hore ke reke ntho tsena tse le di bonang di le ditle matlong a lona hobane lona le sa iketsetse le lona la ja papa ka metsi la tseba gore ntho ya rekwa shopo ntho ha o e batla o fasa le banta la mpa o khaona le ntho tse mnate o shebana le ntho tse di batlang ke ahile ka matla ka ntlo ke ahile ka matla a ka ntlo ke ja papa le metsi o no le kae ke ja papa ka morogo o no le kae ka tsheko ka reng ela ke eng ntho tse le di etsang go tla morao mane bang le modimo ka hare ho lona ke rapalla malapa a jwalo le wena ngwaneso wena o makoti wa ilong ho kotisa modimo o etse hantle le ba santsaneng ba ilo nyalwa ebe bo makoti ba ilo kotisang ka hara lapa le ba kenang ka molona o ka re modimo o ka tsamaisa modimo a o etelle ko pele so then le kgone achieve dintho tse ntle ka ra mapelo ha shwele bo kena re kae hore o shwele ngwana bona jwale tlamile bona ba tle fela ba tlo nka a re ska etsang khutlela morao family khutlela morao modimo letse hantle bo makoti a lapese ka matla lapese ka mohau makoti ko tseba modimo makoti ko boifa modimo rapela hore ba o bitso go slack gore wa rapela hore ba o bitse go slack gore ba tsebe lino la hao la mhlaya ga ba le tsebe gore le mejwa hopola advice ya ke ko fanyona busumba ka jeko ko ra kere ngwana ko gae ha o le makoti taba tsa bana ba motho se ke ba wa dikena ngwana ko gae ha o le makoti number 2 o ska tsheha le bona gore ba tsebe leino la hao la mohlaharo le mejwa ke mo kotsi e bang teng ha e ba fela ha e fitla mo o e bone fela o khutle ka pele o khutle ka speed ba skebe ba o tlwaela ba bona leino la hao la mohlaharo le jwa hobane ba tlonya go kena le mo ba sa tshwanela go kena ka moteng nna bo hading ba ka they respect me ha ke tsale bona ha ke a o bona kana go nyana ha ke tsale bona ke ntshameno mo pele ke qetilo tshe nka ke qetilo tshe o tlo mo ngare o ka re o hapeletsa lo tshe ke right ba ijella ha re dutse meletlo ha ba ijelle kwa le nna ke dula kwa ke tla ka tsaka e bula ke no ra squeeze ke reng rekele one no a ke re ka o fela re tlile re ntse re tseba gore mona hona le modiro so ke kena ka yona nna ko rekele A1 ha ke batla o rekela ka lerato la ka ke tla o rekela ha ile nna ke ntse modiro ke tlo di reka ke a tseba gore mang o nwa eng ke tlo di reka ke di be kwana mara ha ke re ena ke aka e fella mo ke no le monna ka re le 2 fela ske ba kena pakeng sa ka le se ke senwang le se ke se jang le molekane wa ka ske ba kena o sona o kena jwang go tsona ha ke seng setšhaba sa Africa modimo letse hantle mo makoti a lapese ka matla ha o se o no na ba itse ke tse fella mo mara kwa mo ha ba tsebe gore ke eme jwang ka hara le hana
ena ke utlwa gore ke Africana ke tsa beka ka ke ya tswa ke ya tsamaya cause le ha le ka bua le tla ntsha ntho tse ding tse thata ha ke utlwa gore se ba mfrikantse moya I'm over enough le molekane wa ka ke molaela ke go ha ke a mosia mo ke a tsamaya ke tlo mo founela gore ke mongwale SMS ke le ka tlung ke bo jetse fela ke re papa ke ka tlung wa tseba hanka re jwalo hona le ntho engwe mfrikantseng hona le ntho engwe mfrikantseng ke mathela hole le yona ke ba avoid I'm just avoiding some other things so how le makoti avoid ka ska utlwa le bona ba avoid ba feel ba first space sa hore ba feel ka re wena wa ba tshaba and aso wa ba tshaba you are just respecting wena tswa lapeng le jwa ba rutile hlompho boikokobetso so ba bona le ka nna ngwana mo wena o ska re ka re ke ngwana wa ntella mo avoid ha o tlo tlhakana tlho ena sa o rata se ya hae ai batle le wena yo batle a sa o rate ke tabeng ya hae a le mo wena o rata ke monna hao fela sheba seo felle mo modimo a retse hantle a rapese ka matla bo makoti bo mmalerato bo Mmasechaba bo Mmasego bo Mmadineo o tlo ba re file mabitso a monate jwang jale o tlo batla ho ferekantsha ke motho e mong a ska ba o ferekanya modimo a letse hantle bo makoti amen